Nama kuat kalat kan long tu be. Suam kan niap. Kiri pop sudah. Kimdan hi ka boarding ban ai yang ni. Suam mem ta. Ngalai ngatiang bat mai cika bedum. Ban ngam kuat ban niap bak cingdum. Ndam la apo setleo pat. Kadum hiam. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka Jingïakhih. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Meghalaya Healthcare Association ka badai ka kanhun jong ki nongdi Dawai ha Meghalaya da ka jetre lang bat ka All India Organization of Chemists and Druggists ha ka khatsan tarik ujamang arjar punrio kala penbana pajba ba Baroh ki Dukan Dawai kin Khang Khyrdep ha ka jalla bat ha ka ri Baroh Kawei ha ka arphau tarik ujamang arjar punrio. President Jongka Association uba David Kharsati ha ka jekran bar kilat patai khubor ha Shillong Press Club ulong bagani ka Jingïakhih balakot pelong da ka All India Organization of Chemists and Druggists kalong ban penpau yak Jingïakhih sya ka sarkar pedeng ha ka bakinong di Dawai ki yakandu kum ka jingdi online yaki Dawai dashin ka Jing'ai dorit e da ki company pajba bat ka jingpur jongki Dawai thok ne ki Dawai bampat pensisya. Press Club, President dan Sekretari Kibal Ailat ba yangi ka Meghalaya Healthcare Association banwan biang sa sisi mentah kadai ka bangilawan hak andai tarik sapang kacing ke persyak cengi ya kacing di Dawai online ha India Baroh Kawei te yang keempat dan ba kadai ka kinong thok kubor ba hak arpo tarik bahkan don kacing ban kum kadak ban persyak ya ka online sales of medicine bandi Dawai yang baca online ni bo ya kasni atau terik bahkan long kasni ke Baroh ki Dukan Dawai ha Meghalaya Baroh ni kepat bakin Khang kum kadak ya ke ba himwa ba ki Dawai elak ban penpoi datang da online klaim ke prescription jom doktor, klaim ke jing lek syaki Dukan Dawai kiba layok lisen. Kini kedai ke bentai ya ke ba ngikwa ba ke lembah jom pi kiba nongtok kubor pin de ngopa ban phat ya kedai kubor syabarok kinong di Dawai kata tolong ha Meghalaya Baroh Kawei ban om tang Meghalaya Baroh Kawei ha India hi Baroh Kawei ha ka terik ki indon baik kacing Khang ya ki Dukan Dawai jongi ki ba ki retail ba wholesale ru te kani kedai ka seng Meghalaya Healthcare Association kedai ka seng ya ka ba la ya trelang ba ka All India Chemists and Druggists mental la da kumba arpun rio aku newsmer ni hai trong ka ki nam de Dawai ka Drugs and Cosmetic Act and Rule 1945 Rule 1948 ka persyak ya kata kam syak ke Dawai nak ban sudah di protes. Dawai nak ban ni yo jual buat we ki tiar kiban punsu lek sikit baik kan. Kiran kam bagi lek doktor ku haban diagnose ya ki nampang haban tip ya ki nampang haban thok ki Dawai ku de lat ki Jipang. Tim nak ban sikit puntu yo Dawai. Kawan ngan ong ye ni don ko India ko buat lailak kakarlak sa umot ni member nang ki kinong trade ni total apa India berapa baik ja yang bam employment 90 kilo nada kawan kini online kubur palat ya kasiten nang hidup amlok balak hani kawan kini ki beli beli farmasi beli ayu kini kamlo hani kata kedai kecingnya kaba ayu kementang hak beda Dawai yo Dawai hidup kam masuko udeng uta ucai cing ke tiar bukan hak bagi di bagi yang cingkat ndai bercuba untuk pembapa kiwe-kiwe. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud.
It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.